tugiye gusangirira hamwe amajambo y'Imana afise ico no kwita ngo ijambo ry'umutwe rivuga ngo Iwacu habangamye agakwego. Niyo Mwuka Wera adukura, izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Iwacu hagizene niyo Mwuka Wera girante, niyo Mwuka Wera adukura, izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Nibaza yuko birashoboka muri twebwe akaba ari abantu batumva ikirundi gose. Iwacu habangamye, ahantu ni heza cyangwa ni habi? Ni habi. Imana itugwaniye cyane gose. Rero ikintu cyo cigwa tugiye gusangirira hamwe, indirimbo twaririmbye yari indirimbo ya 20 na kangahe na gatandatu. Indirimbo inezereye cyane gose kandi irimo amajambo kuvyukuri, naho wotahanayo gusa byoba bihagije. Nimba wayiririmbye uyashize ku muzirikanye, nimba wayiririmbye wumva icyo uri kuravuga, ni indirimbo yavuze ngo ubu nje uko umeze gute wewe none. Nimba uje ukuri urisobanukiwe uko umeze, mbega iyo ugiye ufise iyihe ntumbero? Ugiye kugira baguhindure cyangwa ugiye kugira ngo ukomeze kwibera uko waruri? Ririmbyi yahanze indirimbo nziza cyane gose, aravuga ati nditavye ijwi ryawe rihamagara, ndaje ntama y'Imana, ndaje izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Ubu nje ukondi. Igitero cya gatatu kirimo amajambo akomeye cyane avuga ngo nje ukondi, nyererezwa n'ububisha, nkananizwa n'intege nkeya, mfise ibindwanya gose, ibindwanya byinshi binaniza. Imana itugwaniriye cyane gose. Mwumvise umuhanzi w'indirimbo yari yamaze gusobanukirwa uko ari, maze aravuga ati ubu nje ukondi, maze afise ibimunaniza, yifuza yuko yagiye bamuha guhinduka, izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Niyo mpamvu mu cyakane yavuze ngo nje ukondi, ndumurushwa, ndi mumyi, none gutungana mbikesha wewe, ibyo ntunganya nobibona iwawe, izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Niyo mpamvu kugira ngo uhaguruke ugende uvuga ati ubu nje ukondi, ubanza kwisobanukirwa, ukamenya uko umeze, ukamenya niyo ugiye ibyo umushaka ko ugiye, izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Guhaguruka ugenza umutwe n'uwinjiye bisi atazi yije, iyo nayo ni ngorane. Imana itugwaniye cyane gose. Uyu yaravuze ngo ibyo ntunganya, ngo ibyo muhindura uko yarari, yari yaramaze gusobanukirwa yuko atahanda bibona atari kuri ntama w'Imana, izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Niyo mpamvu yavuze ngo ubu nje ukondi, izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Rero kwisobanukirwa no kumenya uwuri, maze nibyo byenyene bishobora gutuma uhagurukana intumbero irasha yo kugenda kuwo waganyeko, kandi ukabuze n'icyo ugomba kumuronderako, izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Igihe utarisobanukirwa, igihe utazi icuri, maze wumva n'icyo ukeneye, ubwo rugendo rwawe uba urimo rubazo rusa naho amaherezo ya byose ruzorangira nabi. Imana itugwaniye cyane gose. Ni nayo mpamvu hari umuntu umwe yavuze aya majambo akomeye mu gitabo cy'umugenzi, bavuze ngo nariko ndagenda mu bugaragwa, aribwo iyi si ngize ntya mbona isenga, ninjira muri yo ndaryama, maze nsinziriye ndota inzozi, mbona umugabo yambaye impuzu z'imishire. Imana itugwaniye cyane gose. Ahagaze ateye umugongo, ateye ibitugu urugo rwiwe, izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Yari ahagaze ateye ibitugu urugo. Uyu yavuga ati nje ukondi, yari ahagurutse agiye, ahagaze ateye umugongo urugo rwiwe. Amajambo acakurikiraho bavuze ngo afise igitabo mu ntoke, azegembana umutwaro uremereye mu mugongo. Ngunje ukondi, indirimbo niko yavuze, ndumurushwa, ndi mumyi, ndananijwe. Unanijwe n'iki? Aha tubonye uyu yari afise mu mugongo iki? Umutwaro uremereye azegembana, uwo sigara yifuza ngo ndananiwe, ubu nje ukondi kugira ngo unduhure, izina ry'Imana rihabwa icubahiro.
baca batubwira ngo ndamwitegereje mbona abumbuye ico gitabo aragisoma, akigisoma ararira ahinda agashitsi, maze bitakimushobokeye kwiyumanganya araturika araboroga ati mbega ngire gute. Ry'Imana habwa icubahiro. Yarabumbuye igitabo, maze iki gitabo kimusobanurira uwari. Ry'Imana habwa icubahiro. Amaze gusobanukirwa uwari, maze biramwanyira kwiyumanganya araturika ararira abonye uko ari, araboroga arabaza nti mbega ngire gute. Kwa Praise for the Victory baturirimba indirimbo nziza cyane. Indirimbo yarimo amajambo akomeye, harimo amajambo avuga ngo ushobora kwibesha yuko uri mu nzira yo, ariko amaherezo ugasanga iyo uri ni mu nzira yagutse. Imana itugwaniye cyane gose. Ni nayo mpamvu muri iki gitabo hariho amajambo akomeye cyane. Uyu mugenzi amaze guhaguruka akagenda araboroga avuga ati njukondi, aturikarira abonye ukwari. Yahuye n'umugabo umwe bita nde? Yahuye n'umugabo umwe bita ngo ni musigurabutumwa, ngo amuha umuzingo w'igitabo wanditse ku imbere ngo nimuhunge uburake buzoza. Ico gitabo amaze kukimuha ngo aragisoma, ahanga amaso musigurabutumwa aramubaza ati mpungire hehe. Maze kubona umuzigo yikoreye ingene ugenda uramuzegembana, amaze kuririmba ati ndumurushwa ndi mpumyi, ibyo ntunganya no bikuri wawe. Imana mu buntu bwayo ikamuhuza n'uwo mugabo musigurabutumwa, maze akamuha umuzingo, uwo muzingo akawusoma. Musigurabutumwa aramubwira ati mpungire hehe. Musigurabutumwa atunga urutoke amwereka ikirere kitari kigufi, aturabona ririya rembo ripfunganye. Bimwe bahejeje kutubwira, aturabona ririya rembo ripfunganye, ubundi atoya. Mani tugwaniye cyane gose. Muhanzi w'indirimbo yavuze ngo ndumurushwa ndi niki? Ndi n'impumyi. Ugomba gusaba by'ukuri ubuntu bw'Imana bukaba kuri wewe, kugira ngo wagukirwe ubone irembo ripfunganye, kugira ngo uko muri Korea babitubwiye utabasha kwibesha. Aravuga ati oya. Yongera kumubaza ati ririya tara ryaka cyane ryo uraribona? Ry'Imana rihabwa icubahiro. Ati ririya tara ryaka cyane ryo uraribona? Sinzi ko hano muhumba ikigomba kuturangira inzira ipfunganye, ikigomba kuturangira irembo tugomba kunyuramo, ntabwo ari ubwenge bwacu, ntabwo ari ubuhanga bwacu, ahubwo ikigomba kuturangira iri rembo ni iki? Itara. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Itara n'umuco, nujaniranya n'umuco, uko biri kose uzonyura mw'irembo ripfunganye, nta kwibesha kuzobamo. Ubundi arishura ati atumengo ndaribonye. Atumengo ndaribonye. Imana itugwarire cyane gose. None ni iki gikenewe? Iwacu habangamye niyo mwuka w'Imana dukura. Imana ihabwa icubahiro. None kugira mwuka w'Imana abashe kudukurayo, adukurayo gute? Atanga itara, kandi iryo tara we nta bubasha nta n'ubushobozi nta kintu na kimwe wakoze kugira ngo rije ahabona. Maze iryo tara niwemera kurigana ukaritumbera, nta kabuza uzoshika amahoro. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Reka umusomyi adusomere isomo tubona muri Yohana 6 umurongo wa 63. Isomo ry'urufatiro badusomeye, mbega riravuga ngo iki? Yohana ikigabane ca 6 ku murongo wa 63 hari amajambo asomeka ngo impwemu nizo zitera ubugingo. Impwemu nizo zitera ubugingo. Umubiri ntacumaze. Amajambo mbabwiye ni impwemu n'ubugingo. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Amen. Ayo majambo mbabwiye ngo ni impwemu ni iki gayeme? N'ubugingo. Impwemu mbega zirafise icyo zifasha mu kubaho k'umuntu. Ubugingo burafise icyo bufasha mu kubaho k'umuntu cyane gose. Umuntu naba adafise ubugingo, kandi umuntu naba adafise iki? Impwemu.
none ijambo ry'Imana ritubwiye ngo amajambo mbabwiye ni mpwemu niki n'ubugingo. none mu Kristo mu rugendo rw'iwiwe bamweretse guhanga amaso iki itara kandi iryo tara ni umuco kandi uwo muco ni ijambo ry'Imana izajya Imana yahabwa icubahiro ngo kandi ayo majambo rero ni impwemu niki n'ubugingo. Ni nayo mpamvu kugira ngo umuntu abashe kubaho mu by'umwuka arasabwa gusenga, arasabwa kwiga ibyanditswe byera, kubera yuko mu byanditswe byera niho uhishurirwa icuri maze ukamenya nti je ndumurushwa ndi n'impumyi ndananizwa n'ibyaha nkwiye kugana kuwashobora kunduhura ino miruho izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Amen. Igihe cyose utarasoma ijambo ry'Imana, igihe cyose udafise umwanya wo kwiga ijambo ry'Imana no gusenga, ntushobora guhishurirwa by'umwihariko uko uteye muri kamere zawe kugira ngo ubanze uhishurirwe iwacu habangamye, kuko hiyo niyo mwuka w'Imana agusanga maze akakuzamura akagukurayo izajya Imana yahabwa icubahiro. Niyo mpamvu icigwa kivuga ngo iwacu habangamye niyo mwuka wera w'Imana adukura izajya Imana yahabwa icubahiro. Reka dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, Imana y'amahoro kandi Imana y'urukundo, izina ryawe niryubahwe. Tugushimiye ubuntu bwawe bugaragara kuri twebwe kandi turi abanyabyaha. Ibyo wakoze kugira ngo none umwana w'umuntu abashe kuzogera ku rugero rwo kugukiranukira birenze uko twobisobanura n'ubwenge bwacu. Icyo tugusabye ni ubwenge mvajuru no gutahura ibyawe kugira ibyo bitubashishe kuva iwacu habangamye twerekeza mu bwami bw'umwana wa Yesu Kristo uzobugize neza. Shishikara ubane natwe, umwuka wawe wera abe ku itorero ryawe mu izina rya Yesu. Amen. Ngo amajambo ndababwira ngo ni mpwemu ngo ni n'ubugingo. Umusomyi adusomere muri Timoteyo wa 2 igigabane cyaho cya 3 umurongo wa 16 na 17 twumvirize icyo atubwiye. Timoteyo 2 igigabane cyaho cya 3 umurongo wa 16 na 17. 16 handitswe ngo ibyanditswe byose byahumetswe n'Imana. Ibyanditswe byose byahumetswe n'Imana kandi bigira ikimazi cyo kwigisha umuntu. Ngo bigira iki? Ikimazi cyo kwigisha umuntu. Cyo kwigisha umuntu no kumuhana no kumutunganya no kumutoza indero nziza mu kugororoka mu kugirane gaye mu kugororoka kugira ngo umuntu w'Imana abe ushitse afise ibimukwiye byose wakora igikorwa ciza cyose. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro kugira ngo umuntu w'Imana abe ubushitse, izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Afise ibimukwiye mu kugororoka kugira ngo akore igikorwa cy'Imana cyose, izina ry'Imana rihabwa icubahiro. None mu gutangura umurongo wa 16 bavuze ngo ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana kandi bigira ikibazo cyo kwigisha umuntu no kumuhana no kumutunganya, izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Akenshi hariho ibihamya nari ndio byavugururiwe na Satani yahora akunda kuzana. Ivyo bihamya byari bihamya biteye ubwoba, wakunda kumva bakunda kuvuga ngo abazi byinshi kandi ni koko biranditse, ariko uburyo twabisobanura, ariko uburyo abantu babijana yari imbono imwe Satani yihishijemo kugira ngo abashe kurwanya intore z'Imana. Wakunda kumva ngo kandi niko biranditse, ariko umwuka abantu babitwaramo niwo wari uyobeye, kubera yuko bavuga ngo mu gihe cy'akaga abo twabona bari imbere abari bazi ibihamya byinshi bigaragaza yuko abo tuzobona bava mu byizego, sibyo? Icyo gihamya rero Satani yaca gikika neza ku bantu b'intege nke, kikaba ikintu cyo kubunduza umuntu umwuka w'Imana yayishitsemo amusaba gusoma no kwiga ibyanditswe byera kugira ngo amuhishurire ububi bwiwe. Abo Satani akoresheje baca bayikoresha muri ubu buryo bwo kugaragaza ko umuntu menga yo kwiyicariya, kuko abo bantu bazi ibyo bintu aribo bazogirane ukamenga banengane nzi nibo bazohagarara bashika. Imana itugwaniye cyane gose. Mu gihe muri iki gitabo nasomye amajambo akomeye muri iki gitabo cya mugenzi bavuze, ariko arasigurira William yamubwiye ngo sivuze yuko ubumenyi budakenewe, yarameretse yuko kugira ubumenyi sibyo si ubwishingizi bwo gutungana no gukiranuka imbere y'Imana, ariko cyaramubwira ngo ariko kutagira ubumenyi nabyo nikosa, kuko ngo udafise ubumenyi nawe ntashobora gutungana. Amen.
kugamya rero abantu barakunda kukazana Imana amenaje nico gihe nari ntangiye gusoma nkumva ndacitse intege nagenda babwiza ukuri kugira ngo mbashe kumva iki kintu ko gisobanutse mu bwenge cyasiguwe n'umugenzi umwe gaha bita Samuso twari turi hajya imbere y'urusengero mu byo twari turiga ababajijije kibazo bakizana miyo ntumbero numva arahagurutse kuko nanje byari byatangiye kuntera ubwo bati ubundi rero kwiga ibyanditse byera ntacyo bimaze Imana itugwaniye cyane gose ariko barabitubwiye cyane gose none batubwiye ngo ibyanditswe byera biriho byahumetswe n'iki n'Imana iyi nayo ni ingabire yavuye ku Mana data wa twese izajya Imana rihabicubahira amen bifise ikimazi cyo kweza umuntu kumyigisha no kumuhana no kumutunganya no kumutoza indero nziza mu kugororoka izina ry'Imana rihabicubahira ibyanditswe byera bifise agaciro gakomeye cyane gose kumwe n'imbaraga y'ubuntu bw'Imana bwo gutahuza umuntu ubugogi bw'iwiwe bwo kumutahuza imuhira iwe habangamye asanzwe yibereye hariya mu mirimo ya kamere kugira ngo kuko ijambo ry'Imana batubwiye ngo amajambo mbabwira ni Mpwemu n'ubugingo kubera yuko ijambo ry'Imana ari Mpwemu rikubatura hiyo hantu kuko rikumenyesha ububi bwawe maze rikakwereka itara ugomba gukurikira niyo ugomba kuja izina ry'Imana rihabwa icubahiro dusomere muri Yeremiya 15:16 Yeremiya 15:16 bavuga ngo iki Yeremiya igice ca 15 igice ca 15 umurongo wa 16 Yeremiya 15:16 yego amajambo yawe yaragitsene yarabonetse ndayarya kandi amajambo yawe yambereye akanyamuneza yamubereye iki akanyamuneza n'ibihimbaro by'umutima wanjye kuko nitiriwe izina ryawe uhoraho Mana nyene ingabo izina ry'Imana rihabicubahira amajambo y'Imana yarabonetse arayarya aramuhimbara izina ry'Imana rihabicubahira hari amajambo y'Imana agaragara maze ukungura neza nakumva iki jambo ry'Imana ryavuze nyene ukicara ugatuza ukavuga ati Mana data twese uri mejuru ngirira ikigomba kubera iki none ijambo ry'Imana riringa kugira ngo ritwereke ukuri kose kw'ijambo ry'Imana tugomba kugenderako umurongo waciwe na Kristo wo gukiranuka tugomba kugenderako atakwihenda kugira ngo kuvyukuri tubashe kunyura mu nzira itunganye izina ry'Imana rihabicubahira ni nayo mpamvu rero simisi yose ritugaragariza amajambo meza duhimbara mu mitima hari n'umwanya rikora kuri bya bindi soma mu Bikorosayi 3 Abikorosayi igice cyo cya 3 uhere ku murongo waho wa mbere wumviriza ingene havuga Abikorosayi ikigabane cya 3 yego umurongo waho wa mbere handitse ngo yego none rero asangwa mwarazuranye na Kristo hera kuwa 5 ugiye tunyaruke 5 nuko mwica ingingo zanyu ziri mu isi ubushakanyi ibihumanya ukwifuza k'umubiri ukwifuza kubi kose no kwifuza iby'abandi niko gusenga ibigirwamana umurongo w'umunani ariko noneho mwiyambure n'ibi byose uburake kujingitwa urwango rw'ubusa gucokorana kandi ntihakagira amajambo ateye isoni ava mu kanwa kanyu bandanye 9 na 10 9 handitse ngo ntimukabeshane kuko mwiyambuye umuntu wa kera n'ibikorwa byiwe mukambara umuntu musha ahindurwa musha ngo agire ubwenge amere nk'ishusho y'iyamuremye 12 haranditse ngo nuko rero nuko bibereye abatoranijwe n'Imana rero bakundwa nayo mwambara umutima w'ikigongwe n'ineza no kwicisha bugufi no gutekereza no kwihangana izina ry'Imana rihabwa icubahiro amen murongo wa 13 mwihanganira muharirana iyo umuntu agize icapfa n'uyundi Imana iguha umugisha nk'uko umwami wacu yabahariye namwe
abe ariko muharirana. izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Amen. Sinzi neza yuko buri wese ari ngaha, niho turiga yewe. Sinzi neza yuko mwumvise aya majambo avugwa mu iki gitabo cy'Abikolosayi igice cyaho cya 3. Uzugenda ugisome neza. Ahantu hatugaragariza umuntu yibereye iwe habangamye Imana itugwaniye cyane gose. Ibimuranga ariko iyo umwuka w'Imana amaze kumushikira icyo amukorera amumenyesha ibi byose kugira ngo uyu muntu kuvyukuri abashe kuva muri ubu bubata maze yerekeze mu muco Bibiliya yagiye iratanga izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Uyu muntu iyo amaze gusobanukirwa n'ububi bwiwe akamenya iby'urwango, akamenya iby'ukujingitwa, akamenya iby'ubushakanyi, akamenya iby'ukubeshanya, akamenya kuvyukuri yuko ibi byose byanwa n'Uwiteka Imana isumba byose. Imana yamubwiye ngo uhindukire utere umugongo iwawe maze wegereze utumbera kwa ririya tara izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ibi iyo bimaze gushoboka mu mwana w'umuntu, uyu muntu aba amaze gucika ku muntu wa kera yabyawe na Mpwemu, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Iyo amaze kubyagwa na Mpwemu naba akigendera muri ibi byose tumaze kubona, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Atera umugongo ibi byose maze akerekeza ku Uwiteka Imana isumba byose, kuko mu Mana tuhasanga urukundo n'umunezero, izina ryawe nirishigwe hejuru. Niyo mpamvu Petero amaze kwemeza abantu ibya Yesu bikabacumita mu mitima, baratakambye nabonyene. Udusomera ariya mu Byakozwe n'Intumwa wumve igice cyaho ni cya 2 umurongo wa 37 kugeza 38 na 42. Ibyakozwe n'Intumwa igice cyaho cya 2 umurongo waho wa 37. Ara majambo asomeka ngo yego bumvise ibyo. Bumvise iki? Bumvise ibyo bibacumita mu mitima, babaza Petero n'izindi ntumwa bati bagabo bene data, mbega tugire dute? Banzurindiye Petero amaze kubemeza iby'Umwami wacu Yesu Kristo maze bikabacumita mu mitima, barahindukiye barabaza bati none ko tubonye ububi bwacu, ko dusobanukiwe n'umutwaro twikoreye nka Mukristo, ko dusobanukiwe ko turi mumyi, turi ndushi, tunanijwe n'ibyaha, ati mbega tugire dute? Nkuko Mukristo yavuze ati mbega mungire hehe, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Amen. Igihe cyose ijambo ry'Imana rimaze kwemeza umwana w'umuntu ububi bwiwe atangura kubaza ati mbega ngire gute, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Nagenda babwira gushika kuri uru rugero mu rugendo rw'umukristo, aho ugera ahantu ukavuga ati mbega nkore gute. Nagenda bakubwire iyo uba wari wibereye iwacu habangamye mu mirimo ya kamere, mwuka w'Imana aba yagusanzeyo maze akakubuza amahoro, kandi ni kubw'urukundo kugira ngo uhabwe ubugingo budashira, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Kubera yuko twabonye ngo aya majambo mbabwiye ni Mpwemu n'iki n'ubugingo. None Mpwemu w'Imana gusanze yuri akubugije amahoro, akweretse ububi bwawe, utanguye guta kuvuga ati mbega ngire gute. Kubera yuko gituma kubuza amahoro no kugira ngo ubashe kwerekeza amaso kwitara maze ubashe guhabwa ubugingo buhoraho, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Mbega ubugingo buhoraho bwo buvuze iki? Igihe cyose wemeye kugendera kukuri kw'ijambo ry'Imana nk'uko kuvuga, uba wemeye kwakira imibereho ya Kristo itagira mu icyaha, uhereye mu bwana bwiwe gushika mu bukuru, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Na ubugingo buhoraho hari igihe tubyumva umengana amatangazo. Nagenda babwiza ukuri, iyo bavuze ubugingo buhoraho tureke kumva ko ari bwa bundi tuzobaho mu bwami bwo mw'ijuru, ukumva kubera ari umuntu azobashitse ahantu adapfa akumva ari bwo bugingo buhoraho buriko buravugwa gusa. Oya, ubugingo buhoraho bwakirwa umuntu akiri hehe mw'isi, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Bwakirwa mw'ubuhe buryo? Mu kwemera gushyira mu ngiro icy'ubushake bw'Imana buba buvuze, kubera yuko icyo ijambo ry'Imana ryavuze ari igitunganye kandi kikagaragaza imico yo gukiranuka kwa Kristo. Iyo ugishyize mu ngiro ni mu bwo buryo uba uri kurakira ubugingo budapfa, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Kubera yuko abo bonyene nibo Kristo azohaguruka aho yicaye ku ntebe y'ubuntu bwayo bw'Imana aje gutora, azotura abo bonyene bemeye kwakira ubugingo butagirane budapfa, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Babwakiriye mu buryo bwo kwemera kwimika imibereho nk'iya Kristo
bahishuriwe n'umuco w'ijambo ry'Imana izina ry'Imana ntabicubahiro. Bandanya ugiye turabara. Petero arabishura ati nimwihane, ati nimugirene, mwihane umuntu wese muri mwebwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo, mubone guharirwa ibyaha byanyu, kandi muzohabwa ingabire ariyo Mpwemu Yera. Izina ry'Imana rihabwa Amen. Nshaka muve mu murongo ibintu bitatu. Bavuze ngo umuntu wese abatizwa mu izina rya Yesu Kristo, hama ngo agirene aharirwa ibyaha byiwe, hama ngo ahabwe ingabire ya Mpwemu Yera. Ibi bintu sinzi ko muriko murabyumva. Ijambo ry'Imana iyo rimaze kuvugwa ryemeza umunyabyaha ibyaha byiwe, maze igihe yemeye kwiri jambo rimukozeko akemera ku by'ukuri ko yumva yohindura, atakabaza ati mungire hehe. Ubuntu bw'Imana buba kuri we. Batubwiye ngo mubatizwe mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ese kubatizwa mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo bivuze iki? Bivuze ngo kuko iki jambo ry'Imana Bibiliya cyose rivuga cyerekeza kuri Kristo gukiranuka kwacu izina ry'Imana yabicubahira. Kandi imibereho Yesu Kristo yabayeho yose ihamya iki jambo ry'Imana Bibiliya rivuga niko gukiranuka kw'Imana. Sibyo? Igihe rero umuntu yemeye kwimika iyi mibereho ya Kristo mu buzima bw'iwiwe, uyu muntu aba amaze guhindurwa icaremwe gishasha. Bivuze ngo aba amaze kubyagwa mu buntu bw'Imana, maze akaba yabatijwe mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Ni ukuvuga ngo aba yakiriye imico ya Kristo kugira ngo abatizwe mu izina ryiwe, si mu ndome gusa, si mu kuvyumva gusa, oya ni mu kwemera ko ubugombe bwa Kristo buhishurirwa muri wowe izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Iyo bimaze kumera uko, umuntu w'Imana harirwa ibyaha byiwe izina ry'Imana rihabwa icubahiro, kuko aba yemeye ko ari umunyabyaha, ari umugome, ari n'indushi, ari n'impumyi, izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Ibyo rero iyo bimaze kumubako, Imana mu rukundo rwayo n'imbabazi zayo imuharira ibyaha byiwe, maze agacaronka ngo ingabire yandi. Mpwemu Yera tumuronka gute? Twama tuvuga ngo dusabe Mpwemu, none Mpwemu Yera n'umuyaga uzokora kutugweko turindire biragenda gute? Mpwemu Yera aratuboneka ko gute? Ijambo ry'Imana ryavuze ngo amajambo babwira ni Mpwemu niki? N'ubugingo. Ni Mpwemu, sibyo? Kandi baratubwiye ngo umuntu amaze kwemezwa iby'icyaha byiwiwe, maze akemera gutera intambwe yo kwegerana n'ubuntu bw'Imana, arabatizwa mu izina rya Yesu. Bivuze ngo ahinduka ufise imico n'iya Kristo, izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Ibyaha byiwe akabiharirwa, maze agahabwa Mpwemu. Nanumva Mpwemu Yera azopfa kutugwako. Imana tugwaniriye cyane gose. Hariya muri Yohana niyo twabonye ngo amajambo babwira ni Mpwemu n'ubugingo. Soma Efeso 6 igice cyaho cya 6 umurongo wa 17. Efeso 6 umurongo wa 17. Abana gatiro kariko karafata mikangure, abana gatiro kariko karagirana, agatiro kariko karafata mikangure. Efeso 6 ku murongo wa 17. Ego mwabiri ingofero y'agakiza, boni inkota ya Mpwemu, izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Mwabire ingofero y'agakiza, boni inkota yanjye, kandi iyo nkota ya Mpwemu niyo jambo ry'iki? Turi kumega yemwe, izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Ijambo ry'Imana batubwiye ngo mwabire ingofero y'agakiza, izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Baca batubwira ngo boni inkota ya Mpwemu niyo jambo ry'iki? Ry'Imana. Niyo jambo ry'Imana, izina ry'Imana rihabwa icubahiro. None woshobora kuronka Mpwemu nta jambo ry'Imana rihari? Soma Yohana 5 umurongo waho wa 24, mwumvirize nyene havuga. Yohana 5 umurongo waho wa 24. Hari amajambo avuga Yohana 5:24 handitse ngo nukuri ndababwira, uwumva ijambo ryanje akizera uwantumye niwe afise ubugingo budashira. Niwe afise ubugingo budashira.
kandi ntazoshigwa mu rukinja, kandi ntazoshigwa mu rukinja, mu rubanza, ariko abavuye mu rupfu ashitse mu bugingo, izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Amen. Uwo ngo ni uri niki? uri Tangura umurongo utangura avuga gwiki? Nukuri ndababwire, wumva ijambo ryanje akizera uwantumye, izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Ngwiyi ngingo igomba kugenderwako kugira ngo ubashe kuva mu rupfu werekeza hehe? Mu bugingo, izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Ijambo ry'Imana iyo umaze kugiga rikwemeza ubunyabyaha bwawe, maze ugatera intambwe yo gutakuboroga ubaza ati mbega mpungire hehe? Kubera yuko iryo jambo ni muhemu kandi ni n'ubugingo. Mpwemu Yera hamwe n'ubugingo bihora. Ibi bintu bigaragara ku muntu ari uko ku by'ukuri ijambo rya Data wa twese wo mw'ijuru rimaze kurenguka, maze umuntu rikamwereka ububi bwiwe. Imana itugwaniye cyane rwose. Mu gitabo bita kubeshaho no kwizera bavuze amajambo akomeye cyane, bavuze ngo Imana ivuganira nawe mu ijambo ryayo. Ijambo ry'Imana ni inkota y'umwuka, twabibonye muri Efeso 6. Ni umwuka wemeza iby'icyaha. Ijambo ry'iki? Ijambo ry'Imana ni inkota ya mwuka, ni umwuka wemeza iby'icyaha, kandi ubikora ukoresheje amategeko, kuko amategeko ari ay'umwuka, kandi amategeko niyo amenyekanisha icyaha. Ikintu cya mbere umwuka akora iyaje ni ukwemeza iby'icyaha, agusobanurira umutwaro ugizene wikoreye. Iyo uwakiriye ukakwemeza ndetse ukemera icyaha cyawe, ubwo rero imbaraga za mwuka zigaragariza mu gukuraho icyaha cyawe. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Akwemeza ibyo gukiranuka. Iyo wanze ukagucavwa, ubwo mwuka abagwanijwe. Iyo wanse icyo ijambo ry'Imana ryavuze rikugaragariza ubunyantegenye bwawe, rikugaragariza icyaha cyawe, iyo umaze kubyanka, mwuka w'Imana bamaze kugwanywa. Imana itugwaniye cyane rwose. Bivuze ngo kwemera gushyira mu ngiro cy'ubugome bw'ijambo ry'Imana ryavuze, iyo ni intambwe yo kwemera kwimika mwuka w'Imana muri wewe. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Niyo mpamvu bace bavuga ngo kandi ubwo n'imbaraga ze ntuzihabwa. Imana itugwaniriye cyane. Iyo wase kwimika iki jambo ry'Imana ryavuze kugira ngo ubashe kwimika mwuka w'Imana muri wewe, ngicyo gihe n'imbaraga za Mpwemu Yera ntushobora kuzihabwa. Bace babandanya bavuga ngo uko gucaha kwa mwuka binyuze mu ijambo kwitabwaho, ijambo riguma muri wowe, maze ubuzima bwawe bugahindurwa naryo, uhindurwa mushya, uhindurwa uwabatijwe, wihana mu izina rya Yesu. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Maze ugahindurwa naryo. Nuko rero uba uyobowe nande? Na mwuka. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Nguko uko umuntu agomba kuyoborwa na mwuka wera. Ntabwo mwuka wera ari umuyaga, ntabwo ari igihuhuta kizokubita ubwo nyene uko wari usanzwe uteye muri kamere, ugahita wumva ubwo nyene mu kanya isase karaziririnze urahindutse. Je ntibibaho. Ijambo ry'Imana rikwereka ububi bwawe, maze ukemera gutera intambwe yo kugendera mu murongo Imana yaciye. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Imyiyo nzira uba umaze kwakira mwuka w'Imana ngo n'imbaraga ziwe ziba muri wewe, ngo kandi uri kurayoborwa na Mpwemu Yera. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Batubwiye ngo nk'umusaruro nuko wemeye gucagwa, umwuka wera agusukwaho. Umwuka wera agira agusukwaho, kandi birumvikana ko imbaraga ya mwuka yigaragariza no muri wewe igihe wemeye gucagwa ukemera kugendera ku cyo bishaka by'Imana bwavuze. Bityo bizogaragara ko ari ubupfu, mutega amatwi. Bityo bizogaragara ko ari ubupfu bwose n'ubukobanyi gusenga usaba gusukirwa mwuka w'Imana mu gihe ukomeje kwanka gucagwa cyangwa ukigundiriye icyaha cyagaragajwe n'ijambo ry'Imana. Imana itugwaniriye cyane. Shobora kuba wama winyurira ahantu mu cyumba ufukama uvuga ati ndakwingiza Mpwemu Yera, kubera yuko
Yesu yaravuze ngo nimudodore musabe muzogirana muzohabwa. Nibyo hari igihe iyo wize igitabo cyo kuzuzwa Mpwemu Yera ibyo urabyiga ukumva ku by'ukuri ingabire Imana itanga ni Mpwemu Yera, ukumva woje hano ukagumusaba Mpwemu Yera. Oya, si ibyo gusa, no gucahwa kwagaragajwe n'ijambo ry'Imana. Ugomba kwemera ukagucahwa, ukemera guhindukira, ugatera umugongo ibyawe, ukava iwacu Habangamye werekeza iyo Mwuka w'Imana ariko aratuganisha izina ry'Imana yahabwa icyubahiro. Igihe bimeze uko nibwo buryo bwonyene Mpwemu w'Imana ashobora kuza kuri wewe. Kubera batubwiye ngo byogaragara ko ari ubupfu n'ubukobanyi gusenga usaba gusukirwa Mwuka w'Imana mu gihe ukomeje kwanka gucahwa cyangwa ukigundiriye icyaha cyagaragajwe n'ijambo ry'Imana. Imana ikugwaniye cyane. Umurimo wa Mwuka Wera ni umurimo wa Mwuka Wera ukuyoborera mu kuri kose. Nuko rero gusenga usaba gusukirwa bisobanuye kwitangira kugendera muri buri tegeko ryose ry'Imana utizigamye. Imana ihabwa icyubahiro. Ibi nubikora Imana izaguha umwuka wayo itamugeze, nabwo uzamuhererwa gusa kuby'ibyishimo byawe, ahubwo atanzwe kugira ngo uhamye Uwiteka. Gusuka kwa Mwuka Wera bitera kumenya ijambo ry'Imana kugira ngo ubashe gutuma iryo jambo ry'Imana rimenyeshwa ku isi yose. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ngo gusukwa kwa Mwuka Wera bitera kumenya ijambo ry'Imana. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Impamvu navuze ngo mu rugendo rwa Gikristo dufise kwiga ijambo ry'Imana bifatanije no gusenga ni bya mbere, kubera yuko ibi bintu bituma ugira imbaraga kandi ugasobanukirwa inzira y'ukuri ubasha kugenderamo. Rero ngo ugusuka kwa Mwuka Wera bitera kumenya ijambo ry'Imana. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Maze iyo umaze kumenya ijambo ry'Imana ngo ni kugira ngo ubashe gutuma ijambo ryayo ry'imbaraga rimenyeshwa no ku isi yose. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Mbega wewe uno munsi Mwuka w'Imana ubona ari kuri wewe? Mbega ubona warakiriye ubugingo buhoraho hame Yesu yoza? Ubona yosanga ufise impwemu y'ukuri yari muri we, yosanga ufise bwa bugingo bwiwe kugira ngo ubashe kuzumva ijwi ryiwe? Nagira ndababwiza ukuri, nta kindi kintu na kimwe gihari kizotuma umuntu ahagurukira yibereye ikuzimu ubugingo bwiwe ngo bwongere buterateranywe n'imbaraga y'Imana, yumva ijwi rya Yesu Kristo ari ku bicu, kiretse kuba warakiriye Mwuka Wera no kuba warimitse ubugingo bwiwe muri wewe. None aho havuze ngo nimuze mwese, bose twahagurukiye rimwe twibwira ikuzimu. None kubera iki abanyabyaha bazogumayo ariko abakiranutsi bakumva ijwi ryiwe? Ibyo cyose umuntu atimenyereje kumva ijwi ry'Imana binyuze mu kwiga ibyanditswe byera, maze ngo muri we byimike imico ya Kristo muri we, ubona ushobora kuzoba ikuzimu iyo wibereye. Ariko icyo gihe abamwakiriye bose, kuko yarahaye gucika abana b'Imana, bafitaniye isano nawe mu mwuka wiwe n'ubugingo bwiwe, bazotahura ubahamagaye uwo ari we, maze bahaguruke berekeze ku bicu. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ugomba guharanira kino kintu binyuze mu kwemera gucahwa n'ijambo ry'Imana kugira ngo ubashe kuyoborwa n'imbaraga ya Mwuka Wera, binyuze mu kwiga ijambo ry'Imana no gusenga kugira ngo imbaraga y'ubuntu bw'Imana ihindura ibashe gutobekeranya mu mutima wawe wa kamere iyo wibereye Iwacu Habangamye, maze werekeze iyo Mwuka Wera ariko aratwerekeza. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ikigwa kivuga ngo Iwacu Habangamye niyo Mwuka Wera adukura. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Tugiye gusoma andi majambo make dusanga mu gitabo cyo kubeshwa no kwizera, ni kuri page yaho ya 72. Niyo majambo tugiye kubona, kandi nifuza yuko ariyo majambo tuza kurangiriza ko. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. N'amajambo akomeye cyane atugaragariza uburyo kikamere yatubase ikatugota ku buryo bw'uko nibura kugira ngo ubashe guhaguruka aho hantu atari imbaraga y'ubuntu bw'Imana ikoze, umunyabyaha ntacyo yakora ngo abashe kuviyaye. Mu gitondo Paulo yatubwiye ngo mundongoze umunyabyaha iyo ari hose Imana niyitere intambwe ya mbere kugira ngo ibashe kumusokora. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Nk'uko byagenze kuri Adamu na Eva, ntabwo ari bagiye kurondera Imana, ahubwo muri kamere yabo, kuko bari baramaze gutakaza icyo ubuntu bw'Imana buvuze muri bo,
barahunze Imana, ariko Imana iragirane irabarondera. Natwe uyu munsi kugira ngo ibashe kuturonka ikoresheje inkota y'ijambo ry'Imana, niyo Mwuka Wera, iraturondera ikatugaragariza uko duteye, ikatwereka iyo turi n'ivyo twibereyemwo, ingene atashingiro bifise kandi atabugingo bitanga. Maze ijambo ry'Imana iyo rimaze kugucaha ukemera ico ryavuze, wemera kubw'ubuntu bw'Imana guhindura icerekezo, izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Umaze guhindura icerekezo, uba umaze kubatizwa mu izina rya Yesu, kandi uharigwa ibyaha byawe, ukuzuzwa Mpwemu Yera, kuko ijambo niryo rikuyobora, ukaba utanguye kuyoborwa n'ijambo ry'Imana. Niko kugendeshwa na Mpwemu w'Imana, izina ry'Imana rihabwa icubahiro. None 7:2 hatubwira ngo iki? Havuga ngo iyo kamere yawe igerageje gukora imirimo y'Imana, ikintu kigaragara cyonyene ni ububata, izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Imana yaraduhishuriye ikintu gikomeye cyane. Nagenda babwiza ukuri, muri kamere ntushobora kwiyumvisha wowe ubwawe uburyo ki umuntu yamaze kononekara muri kamere, iyo atari imbaraga y'ubuntu bw'Imana yonyene ibikwemeje. Kubera yuko ushobora no kububona ubayeho mu mategeko 10 atanari mu gizeni, ubwo wowe kwiyagiriza kuhonyanga, ariko kubyukuri ibyo subuhamya bw'uko ukiranukiye Imana. Ni niyo mpamvu ijambo ry'Imana, amategeko 10 yayo, ajya amategeko 10 aragutse ku buryo bw'uko ari umuzingi w'urufatiro w'ikijambo ry'Imana cyose ryavuze nk'ukuri. Kwiga ibitabo dufise Bibiliya na Mpwemu w'ubuhanuzi, ibi birakwaguriye mu buryo bwagutse kandi bikakugaragariza imirimo ya kamere ingene iteye. Iyo umaze kubisobanukirwa, niho ugera ahantu mbere ukumva umenga wabaza ati mbega buriya gukiranuka birashoboka. Ariko kandi uzucunge neza, n'ijwi rya Satani naryo rirashobora kwinjiriramo kugira ngo rikwemeze ngo biriya bintu nibigizene nibigoye. Imana turwanire cyane gose, ariko Mwuka w'Imana yamaze gusobanura iby'imirimo ya kamere, uhita ubona yuko atayindi mpamvu nimwe izoshobora gutuma werekeza mu ijuru kiretse ubuntu bwa Kristo, izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Kugira ubashe kubona yuko gushika mu ijuru atari bikorwa, kugira ubashe gusobanukirwa yuko atacufise wokora ngo uzohagararane na Yesu imbere y'Imana, ubanza kuba ubyukuri Umwuka w'Imana yaragusobanuriye iby'imirimo ya kamere, ukamenya nti igihe Adamu na Eva bacumura, muri bo narononekaye biteye ubwoba. Imana itugwaniriye cyane. Bace bavuga ngo rero iyo kamere yawe igerageje gukora imirimo y'Imana, ikintu kigaragara cyonyene ni ububata. Kamere yawe iri mu bubata ku mategeko y'Imana, kubera ko ntiyumvira amategeko y'Imana kandi nishobora kuyumvira. Nabwo ibyo byombi bishobora guhuza. Umwuka w'Imana yipfuza ibyo kamere yanka, kandi kamere irarika ibyo Mwuka w'Imana yanka. Imana turwaniriye cyane. Nico gituma ibyo mushaka atari byo mukora. Iki nico gihishura ububata bwa kamere yawe. Nta bushobozi ufite bwo gukora ibyo igerageza gukora, kandi ibyo idashoboye nibyo Imana yategetse ko bikorwa. Ibyo kamere muntu idashoboye nibyo Imana yategetse ko bigira ko bikorwa. Umubiri wawe urarikiye ibigwanya amategeko y'Imana, kandi ntushobora rwose guhuza nayo. Iyo kamere yawe ihagaritse kugerageza gukora ibyo amategeko asaba, utangira kwiyumva mu mudendezo. Aka kana mukumviriza ngo iyo kamere yawe turi kumega yemwe, ububona usinziriye mukanguru, kuko tugira turangize ngo iyo kamere yawe ihagaritse kugerageza gukora ibyo amategeko asaba, utangura kwiyumva mu mudendezo, wiyumva mu gukiranuka bitewe nuko ububata bwagiye aho, bidatewe nuko ububata bwagiye, ahubwo bitewe nuko utari kongera kubwumva. Imana itugwaniriye cyane. Igihe ijambo ry'Imana ryavuze, ijambo ry'Imana ryaguhishuriye, igihe ijambo ry'Imana rimaze kugucyaha, iyo wowe uhagaritse ati nta kuguma ngwana n'ibi bintu, utangura kumva uri free, umudendezo, uvuga ati kibi cyafise n'ikihese, hari cyo bugira none hari cyo ubutse. Imana itugwaniriye cyane gose.
rero ngo iyo kamere yawe ihagaritse gukora ibyo amategeko asaba utangura kwiyumvamo ubukiranutsi, atari kubera yuko utari umunyabyaha, atari kubera yuko utari mu bubata, oyaye, ahubwo n'ububata ntabwo wiyumvamo kuko nuri kuremera gucagwa n'ijambo ry'Imana ngo riguhishurire ububata bwawe. Imana itugwaniriye cyane rwose. Igihe wagwanaga no kugendera mu mudendezo wahise wumva neza ko iminyururu ikuboshe, ariko igihe waretse gukoresha imbaraga zawe ukiyicarira gusa, imbaraga z'iminyururu nabwo wakomeje kuzumva. Igice ijambo ry'Imana rivuga iguhagaritse kubwo umushaka kucyumvira, sibyo? Ukavuga ati ukagwanya ijwi rya Mwuka Wera, icyo gihe wiyumva uri free, atakibazo wifitiye. Imana itugwaniriye cyane rwose. Maze n'imbaraga z'iminyururu nabwo ukomeza kuzumva, wewe nta kikugena mu mirimo ya kamere yawe, nta kintu kiriko kirakugena. Imana itugwaniriye cyane rwose. None iyo uri mu by'umwuka ushobora kwibwira ko utakiri mu bubata. Iyo uri mu byo ushobora kwibwira yuko utakiri mubi. Ni nayo mpamvu hariyo muhanzi w'indirimbo 26 yavuze ati jewe ndi umurushwa ndi n'impumyi. Imana itugwaniriye cyane rwose. Kuba impumyi ariko ukemera ko itara bakweretse rigucira umuco, nabyo ni byiza cyane rwose. Imana itugwaniye cyane. None rero iyo uri mu by'umwuka ushobora kwibwira ko utakiri mu bubata. Amajambo avuga ngo kamere yawe ifatanye n'icyaha, kandi bifatanijwe n'umunyururu ukomeye, kandi mu gihe ugerageje kugana mu cyerekezo gitandukanye n'icyaha, iminyururu, akano kantu karababaje, umviriza, iminyururu irakugarura. Iyo wemeye gucagwa n'ijambo ry'Imana ukumva icyo ryavuze, maze ukavuga ati jubu ndaje ndi umurushwa ndi n'impumyi, utangura kumva ibintu bigukwega uvuga ati none ahantu ibigeragezo bica biba byinshi, Satani acahaguruka n'ingabo ziwe maze akakugwanya kushika ku rugero rwa nyuma. Ariko Yesu yavuze ngo nimuhumure naragize nega yemwe, muhumure naranesheje, izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Rero ngo iyo utanguye kugerageza kugana mu cyerekezo gitandukanye n'icyaha, iminyururu irakugaruka maze ugatangura kugira igitekerezo cy'uko uri mu bubata. Niyo utangura kwemera ati burya je ndi umunyabyaha, ukumva ku by'ukuri icuri nta kindi kintu na kimusabwa uretse kuza imbere Yesu ukavuga ati jewe ndahevye byose, ndaje ndumurushwa ndi impumyi, nabonye ibintunganya byose no bibona hehe iwawe, izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Babandanije amajambo avuga ngo ariko iyo uhagaritse kugana mu cyerekezo kinyuranye n'icyaha, ntabwo ukomeza kumva iminyururu ikugarura. Ubwo nibwo utangura kwibwira mu buhumyi ko uri mu mudendezo, utangira kunezerwa ubitewe nuko utekereza ko wamaze kuva mu bubata ukaba uri mu mudendezo. Icyo ufite cyonyine ni umudendezo wa Satani atanga, kuko Satani afasha iyo minyururu yawe akakuyobora mu bubata mu bushake bwiwe. Imana itugwaniye cyane. Rero igihe cyose uri kwerekera aho Satani ashaka ko werekera, nabwo ukomeza kumva imbaraga zikubuza z'ububata bwiwe. Igihe uri kwerekeza aho Satani yifuza ko werekeza, iwawe nta kibazo uba wifitiye. Umwansi aguha umudendezo wo gukomeza muri iyo nzira kugira ngo utababazwa no kumenya ububata bwawe. Ariko igihe ugerageje kuva mu nzira y'icyaha maze ukagendera mu nzira z'Imana, uhita wisanga mu bubata. Hanyuma ukagerageza ibishoboka byose, ariko ntushobore wowe ubwawe kwikura mu bubata. Umenya ko wowe ubwawe womatanye n'icyaha. Niyo mpamvu icyo ushobora gusa ari ukwerekera aho icyaha cyerekera. Imana itugwanyiriye cyane rwose, kuko amategeko ari amenyekanisha icyaha. Aho amategeko atari, icyaha kiba gipfuye. Ubu rero usobanukiwe ko atabushobozi ufise bwo gukora imirimo y'Imana. Ariko iyo itegeko rije, icyaha kirahembuka. Ububata bw'icyaha ubwabwo butangira kumvikana. Muri kamere amategeko azana umujinya, abyarira ububata, azana ububata kugira ngo ubwiyumvemwo kandi utangure kumenya ko uburimwo. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Amategeko araremuka avuga ati aha hantu rero
je ndamaze kubona ibyo ndimwo. Iwacu habangamye nibereye, biye kuva nkerekeza iyo Mpwemu Yera ariko aranyoborera izaga Imana yabicubaye. Majambo tugiye kurangiriza akavuga ngo azana ububata kugira ngo ubwiyumvemo kandi utangure kumenya ko uburimwo. Nico gituma amategeko ahambiriye umugore ku mugabo we akiriho. Nuko rero nico gituma iyo umugabo we akiriho, niba abaye uwundi mugabo yitwa umusambanyi. Mu gihe uri muri kamere, iyo ufashe izina rya Kristo uba uhamwa n'icyaha cy'ubusambanyi, arico kintu cya mbere cyavuzwe mu mirimo ya kamere. Imana itugwaniriye cyane. Twumviriza aha hantu. Iyo wibereye mu mirimo ya kamere, iyo wibereye hariya mu bubata bw'ikibi, kuko umwana w'umuntu muri Adamu nta kindi kintu na kimwe hakura uretse ububata bwa kamere y'icyaha. Rero iyo umuntu umwuka w'Imana amushyitseko binyuze mu ijambo ryayo, maze akamucyaha, uyu muntu akamera nka Mukristo, agatera umugongo urugo rwiwe, yerekeza mu itara kugira ngo abone irembo ritunganye. Ikintu cya mbere, icyaha cya mbere ahamwa nacyo, kubera ko ataye umugabo wiwe wa mbere ariwe kamere, uyu muntu yitwa umusambanyi. Kuko ubuteye umugongo umugabo wawe wa mbere ariwe kamere, werekeje hehe? Kuri Yesu Kristo, izaga Imana rihabwa icubahiro. Bace bavuga yandi majambo akomeye cyane gose. Nimba kamere ariyo mugabo wa kera, umugabo wa mbere w'umugore, ubwo uyu mugabo agomba gupfa kugira ngo umugore mutuzitizo abashe kuba ubundi mugabo mu buryo bwemewe n'amategeko. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Umuntu agomba kubanza gucika ku mirimo ya kamere. Umuntu agomba kubanza kumenya ububi bwiwe, maze ububi bwa kamere yiwe akabudohokako, akerekeza kuri Yesu Kristo, we mugabo wa kabiri, kandi mu buryo bwemewe n'amategeko. Izaga Imana rihabwa icubahiro. Nuko rero iyo kamere igerageje gukora imirimo y'Imana, ico bibyara gusa ni imihati yo gukora ubusambanyi. Ico kamere yawe ikora kandi igerageza nta kindi uretse imirimo ya kamere. Kandi niba ukora imirimo ya kamere, ntabwo uzoragwa ubwami bw'Imana. Imana itugwaniriye cyane. Nibaza yuko twamaze kumva iyo tuba twibereye hariya iwacu habangamye, aho umwuka w'Imana dukura hariya mu mirimo ya kamere mibi. Iyo tumaze gucafwa n'ijambo ry'Imana, kuko ijambo rihinduka umwuka maze rikatwemeza iby'icyaha, twerekeza ku itara ry'ukuri, twerekeza ku mugabo wacu Yesu Kristo, maze kugira ngo tubane nawe, tubatizwe mu izina ryiwe, duharigwe ibyaha byacu kandi duhabwe imbaraga ya mwuka w'Imana, twemeye kugendera ku bugombe bw'Imana, ijambo ry'Imana rikatuyobora, duhore tuyoborwa na mwuka wera. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Twemera kugendera ku cy'ukuri kw'ijambo ry'Imana ryavuze. Imirimo ya kamere iducika ku bw'imbaraga y'ubuntu bw'Imana, maze tukegerana na Kristo. Kristo akatubera umugabo w'ukuri kandi atuyoborera mu bugingo buhoraho, binyuze mu kumwizera no mu kumvira icyo ubushake bw'ijambo ry'Imana rivuga. Twimika mwuka w'Imana muri twebwe akatuyobora, kandi twimika ubugingo budapfa muri twebwe. Kandi igihe bimeze gutyo, Yesu namarura mukarengutse ku bicu, azoza atora abantu bahagaze muri uwo murongo wo gukiranuka kw'Imana, maze abajane mu gihugu cyasezeranywe, kubatuza mu gihugu cyiza cyo mu bwami bwo mu ijuru. Izaga Imana rihabwa icubahiro. Amen. Reka ubuntu n'amahoro biva ku mwami wacu Yesu Kristo, aba ari byo bibashisha buri muntu wese yumvise n'amajambo guhinduka no gucika ku mirimo ya kamere ya kera, kugira ngo ubuntu bw'Imana busage mu mutima wiwe, urukundo rw'Imana rw'ukuri. Nk'uko muri Evenema habivuga igihamya cy'amajana 691 ngo ukwihana k'ukuri no gucika mu mirimo ya kamere yo kwikunda, werekeza mu rukundo rwejeje rwa Kristo. Iki nico nipfuriza buri muntu wese ari ngaha, kugira ngo Kristo narenguka ku bicu, jewe nawe tuzomusanganire ku bicu mu izina rya Yesu.